kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Timyong lakay, agriing ka pa'y mandita. Ay nawaw. Apay ka di Elvi. Kita mga aging inanada tao. Imawag ni Mari Gladys. Adda ka no aga pa akaarubada. Masapul amang ibaon ka iti kagawad ang mga nawa kadakwada. Uno saan, si ka mismo timapaan. Nagkikinawil da ka di? Agsisinong bat da ka nung arudan. Ang mga nuinton madamdam akit agkikinabilan da gijay. Agsisinong ba't dalang gayam? Ay nawaw. Saan mo na grabe na ito? Apay atak-takin nakpailang man. No kabaalan na nga nawaan na kita akaruba na. Nawaan na. Sana masapol nga yawag damin. Orayam nga raod nga kikinabil da sakbay nga aganawa ka. Ay nawaw. Adda ka matgayam dito'y kusina, Timyaw. Apay ka tinanang. Kunaklakit din no napan ka iti ayan da Gladys. Ay saan ka di nga imbaga ni bakit mau nga imawag ni Gladys kingkwana? Imbaga na mutkit di. Matlagayam. Anyapay lang nga itar aramidam. Agsisinong ba't da kanulang mait nanang? Anya alaang mat nga ibagbagam si Katimyaw. Kas kapitan, pagrebengam ti mapan mga nawa kadakwada. Saan mo na grabe na ijay? Ay na, pakpakawan. Urayam nga raod nga dadakas ama pasamak, sakbay amapan ka. Anya klase ti kapanunutan dayta? Anyat imbaga ni Gladys kada kayo nanang. Nagaapa ka na o dagiti kaaruba da idirabi ay. Ay nawaw, iti anya agampo ka no nanang. Di na amaw no anya tinangrugyan ti apa da. Ngam na kunana anak kainom da kanumo nga bet. Ay, naimbaglaangan ata saan anapan ni Dado ijay. Nakunampay, ang mga nunablak ayan meten nunapan ijay. Grabe ka no ayan nanang. Wan, pinangorda kanupay iti 2x2 di may sa akadwada. Ay, kaasimot ano kasta? Sa bali at talaga ti ipikto ti arak. Ngam no apay akay kayat dalat tamat. Gagangay ti mamartek nanang. Nakitam ti mata ni Henry si Katimyong. Ay nawaw. Saan pa'y bakit? Nananaw ti mata na ya. Nimisit ti igid ti mata na. Anya? Dinanog da kano idirabi eh. Nagkikinabil da kano. Ay nawaw. Awan na nga nawa kadakwada? Siyempre, mabutaang dagiti karo bada. No si ka kumangamin tinapan, ang mga nunaanawam ida takapitan ka nga road. Kunakman no nagsisinong ba't dalang? Iso nga road tinangrugyan na lakay. Unay kamutin. Awan basol ko dita. At dabasol mo. Ay nawaw. Kasano ko mga dabasol ka? Sana siyak tinang ibaga nga aga-apa na niya. At dabasol mo tanagul ulimag ka. Di mo ida napan inanawa. Sa dino manan ti papanam si kadadaw. Ay nawaw. Ada kay mo't gayam di tananan. Sa dino ti papanam kunak. Gaputawan ni bakit mo dito balay. Iranam metan ti rumuar. Ninanang mo't. Agawid ak mo't ladagos. Amangan mat no agiinom kay man iyayan. Saan mo't siguro may parit nanang? Nabayagan na din ang udian nagiinom kami. Pangaasim dadaw. Saan man aday taarak ti adda iti utak mo. Relax kay lang nanang. Kas na kunak itayan. Agawid ak mo't ladagos. Sa anak ngagbartag tamnawan may bagbagayo kanyak. Sigurado mo lang ah. Adda ako nanang.
Pasensya kayon ano narabyanak. Anyat impaaramid ti gayem mo kang kaya. Narabyan ka, Mike. Pinagbantay nak iti istor na nanang. Ay, isumulagayam Ti anak ko nanang. Nakaturugan Di ka madanagan ta pinakan ko makiday. Ni Dado ngay nanang. Rimwar, itay pa'y agsapa. Ngam awan pa'y mo't anagawid. Ay nawaw. Gapot na awanak dito'y balay. Inrana na mo tirimwar. Day tanga raw ti kunak. Diyak kumapalubusan. Ngam ipilit na mo't ti kayat na. Awan lat amok di tananang. Nabartek tumanin nga agawid day ang tao. Sapay kumarum day numabartek. Naimbag abigat yun nanang. Kasta makeng ka anak kau. Simang pagkada ni Dado di rabi ay. Saan mo't nanang? Saan ang nagawid? Jak amo no sa dino tinagturturugan day ang tao. Ang lalaki di mo day Dado. Jak amo no anya ti adda iti panunot na nanang. Imbis nga agtrabaho ka, awanang taparikot mo ti papa iti asawam. Sapay la kumaata saan nga aggulaw inton agawid. Padasen na nanang, talaga nga isinak no kasta ti aramidan na. Saan asyak ti kalkalabanan day at tao kunak tumot. Nagas ang biyag ko, tintanong kalakaman. Kasta ti mayat, Dado. Ay, nawag. Apay nagpalakpak ka siya na, ha? Sino tinangibagakan ka mabalin mo ti agbartat, ha? Sino ka kung mamangibagay tirumbang aramidag? Ha? Ay na, pakpakawan, Dado. Laklakayan kan, ngam kastapay lang ti kapanunutam. Apay, anya ti ikarkarit mo, ha? Ala, sige. Kung taram taridaw tapno maperdi manan. Anya manaday Dado. Nagawid ka anabartek sa ita, si kapay laag tinaturad. Di kayo makibiyang, nudiyo kayat ni Madarnan. Nanang, mapan kayo iti ayan ni Kapitan. Ay, apa? Agki daw kayo iti tulong kan ko na. Itugot yun ni Junior. Ay, awan maramidan ni Kapitan. Takrot na yung Kapitan niyo. Kapitan, tulungan na kami kuma. Apay, anyat napasamak na natsarita. Timanugang kau, nagawid anabartek. Anyat maraminak nung nagawid na nabartag. Anawaan niyo Awa mo nga rudenggan na asa o kapitan. Basapul samot ada kayo ti mga nawa keng kuana. Agsinsin nung batdan nga agasawa kapitan. Ay. Alaan niyo na ito anambar. Ha? No, kabaalan niyo nga anawain. Anawaan niyo pala. Awagan na kaming tulangin, nagkinkinlabildan. Anya? Ang mga nua palang tagasawa na ita. Ano pa iti trabaho mi nga agur-uray? Pag-aasiyo, kapitan. Kas nakunak itayin. No kabaalan nyo asulbarin, sulbarin nyo latan. Sana masapol at aktakin na kami. Nay, si kamag gayam ti masabat ko, Mari Charita. Sa dino ti papanan nyo iti apom. Agpatulong kami kadagiti masiknan. Kadagiti pulis maray. Ha? Nabartag ngamin ti manugang kau kitila man araramidin nan. Ni Ana ngay. Ada ijay balay. Madama nga agap-apadakin lakay na. Saan ang makataray ta sigurado akamatin ni Dadaw. Ay nawaw. Ammo ka di ti anak ko, ti may papan iti dayta abanag, Maray. Napanak ijay barangay hall itay. Taagpatulong ak kuma. Ngam numero matintet ti kapitan nga anak mo maray. Urayan da samot nga dadakas ang mapasamak sa daaggunay. Anya? Ipadas ko ti mapan ag-report dita police station maray. Barang matulungan na kapay. Sapay medyo adayumat, Maray. Anusan amaray? Ang mga nutumaray di anak ko katdangran ni Dadaw. Naimbaglaangan ta si mangpot adagos dagiti pulis. Kat inalada ni Dado nanang. Ay, wan nga rod anak ko. No awanda, asinulaangan ti pagpatulungan tayo. Narigat mo't akasarsarita ni Kapitan. Aywan, anyat imbaga ni Kapitan kada kayo nanang. Numero matinted na. Anya?
Ti kunana ket no kabaalan tayo kanu nga anawaan tayo. Saan ang masapul at taktaken tayo ida? Ay, no. Talagamot da di ang kapitan, ha? Kasla takrot mo nga road. Kasta manen ti inaramid na, idinagaapa dagiti kaaruba da Gladys. Saan magayam ang mapang namnamaan day di a kapitan. Urayan dan samit nga damadangran sakbay at tumulong da. Ay, awan mo, Timyong. Ay, kasangsangpet ko lang. Ngam kastamot tong ti ipasabat mo, bakay? Apay ka day? Anyat ar-arabidin yaw kadagiti kagawad mo, ha? Ay nawaw. Anyat kayat masawain. Napan ka no ni Nana Charita ije barangay hall. Tapno agpatulong. Ngam cellphone number ka no matinted mo kunkwana. Wen tapno nalaka akong tagendak. Agpudno ka man kanyak, Timyong. Takrot kan samot. Takrot mo't nga ibagbagam. Agpapada kayo kadagiti kagawad mo. Di mo nga minaam mo, bakit? Imbes ada kayo ti kaasitgan a pagpatulungan dagiti kalukaran tayo. Awanon taagtugtugaw laeng met ije barangay hol ti ubraan nyo. No kas jay kumamot nga adda agaapa ay katagpakita kayo Anawain nyo ida ano kasapulan. Saan matada kami tinangibaga nga aga-apat Kasta nga raw, awan ti aramiden nyaw, boy-boyain nyo laptaitan. Hay na, nakababaing kalaunay, Timyong. Apay manay nanang. Ay, sus, agindidi ka pailaang dita. Ay nawaw, saan kaya maawatan? Agdinamagan dito'y lugar tayo, ti inaramid yaw kadagiti kagawad mo. Ha? Amumpay ti kunada, takrot ka kanaw a kapitan. Takrot mo't nga ibagbaga na kita sa tao. Wen tasaan kayo mat kano nga ganawa. Anya? Manu a kalugaran tayo, tinagpatulong kada kayo. Ngam anyat inaramid yaw. Hayunay kantim yaw. Iso adiyo ida mababalaw, no ibagada at takrot kayo, takas tamot nga men, ti ipakpakita yaw. Sorry, bakit? Nakainumak lang iti dating aldaw. Pasensya kan, ngam nakadesisyon akon. Agsi na tandado. Diyak amo tinararamit ko, bakit? Uray anya pa'y tibagbagang. Awanin tagbaliw. Ay nawaw, kasyang nakumamot bakit? Naasyan ka kadikada kami idi inaramid mo tikas dyan, No saan nagpulong ni nanang kadagiti pulis? Ang mga noan niya tinaramid mo kanyak. Please, bakit? Saanan? Diyak kaya't ti asawa asakit ti ulo. Mabalin ka ding agsarita ta, Ana. May papanitian niya, Kapitan. I-delete mo, jay impos mo iti Facebook. Ay nawaw, apay ko mga idilit ko. Awan karbang mangibaga at takrot kami. Apay, ilibakyo ka di, Kapitan. Di ka man naging tutured. Saan lang ang anam na minsan ni inaramid yu tikas jay, Kapitan? Tunggal adda agkid daw ititulong yu, kat di yu mat-aksyonan. Urayan yun sapay mat nga adda maisagma. Sana put no na ita. Pasensya kayon, Kapitan. Ngam saan ko nga idilit no anyaman ti impost ko. No saan kayo atakrot? Paniknikan nyo Agpakita kayo no adda parikot. Saan kay nga agul ulimag? Nakita ni Mayor ti impos ni Ana lakay. Anya, saan na mo taklos ka ni Mayor kay? Adda nang idanon kini Mayor. Ay nawaw, hasinaw tinangindanon ka ni Mayor. Di mun amon no asino. Aywan gayam, mapan ka kano iti opisina na tagsarita kayo. Ay nawaw, anya nga iti ibaga kijay. Ay kat si kamutin at imakaam mo nga agpalawag kun kuana. Kasano no dinakpat yan? Kasano no sermonan dak? No sermonan da ka. Ano sama? Tapod numot nga dataktakrot mo. Saan ang mailibak dayta, Timyaw? Nakitak mo't anak turong ni Kapitan ijay munisipyaw. Una, tapi naayaban ni Mayor Nanang. Anya, Saan laang mat ngamin ada tayo tinangaramidan na itikas jay. Ado tayo Nanang. gusto nga rod ano bagbagaan ni Mayor, bareng agnakemeten. Naku nampay Nanang. Narigat nga agpaiso no agul uli magtayaw. Una, nagul ulimag tayo. Ay awan
ang mga no panunutin na husto tiyar aramiden na. Husto lang no pinaayaban ni Mayor, tapno mailintig na tikilo nga aramid na. Kat, anya ti imbagan ni Mayor kun ka. Pinagsasawan nak bakit? Winarningan nak pay. Naimbag man, tadi na pinaayaban dagiti kagawad mo. Siya kano ti makamo ang makisarita kadagiti kagawad ko. Aramidom ngamin ti may parbeng. No adda agpatulong, agpakita kayo. Aganawa kayo no kasapulan. Di urayan nga adda madangran. Wan, bakit? Tapno saan matlaang apanunutan dagiti kalugaran tayo at akrot kayo. Dahil tapay ti may sa bakit? Nasakit tirik na tunggal ibagada at akrot kamay. Ibagad at akrot kayo Tadi kay mat ngamin agpakita no kasapulan da kayo. Ay nakababain bakit? Hay, talaga anak kababain ti mabagaan iti takro timyong. Adda kayo magayam nanang. Kasangsangpet ko laang. Naimbag man, ta sermon lang tinangag mo ka ni Mayor. Wan nga rin narang, madanagan naklaunay no may katak. Hay na, pag nakmamdaytan, inton sumarunaw, aramidam ti pagrebengam kas kapitan, tapnusan nga griray dagiti kalugaran tayaw. Ay, nawaw! Kas maysa nga opisyal iti barangay, aramidem ti pagrabengam iti masakupam. Iti kasta, saan nga agriri dagiti kalugaram. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adak manayin, manang Adela. Ay nawaw, anya manan ti aramidam dito'y pagababanga Romel. Umayak lang makistambay manang. Naa, apay, awan trabahom aya? Awan manang. Kunak man no nag-apply ka. Saan ko ngayon tuloy ta si Madutak? Inton sumarunulat na. Ay sos, saan anasaya at aday taagis istambay latan ti aramidam, ading ko. Italaang mo't manan manang. Anya nga italaang manan, kat no nagistambay ka iti mano nga aldaw dito'y boarding house ko, idi napalabas alawas. Di ka madanagan ta sa anak mo't analaaw. Adda trabahok ita. Okay lang manang. Okay lang no iba tinak ng may sa dito. Ta sa anak mo't nga ubing. Aga semanday ta ginatang mau bakal. Tapno sana sayang tipleti Ay, ibaon mo man ni Romel. Dapay ngamin kargak anabate iti ayan ni Mariconay. Siyaklatan bakal. Awan ni Romel dito balay. Ay nawaw, sa di naman ang tinapananday jaya tao. Jak amaw. Saan ba't nga ro na nagpakada? Ay naapaw, adaman siguro nagistambayan na dita. Kasjay matibiyag akayat na. Tagis istambay lang. Ayawanan, nukas tala akanayon lakay. Iti kasjay nga edad na kat makatulong ko ma. Kumaa, hanggang sa bali magtiin ito na rin na. Kasla, adda kadwam iti kwarto ma, Adela. Ay na, adda friend. Sino nga ito, Jay? Ti boyfriend mo ka di? Ah?
Boyfriend mo't asasawam syari. Nihading ko dayjay. Ay, kunakit din ti boyfriend mo. Ni mo gaya mahading mo. Ay, may manan din na palabo sa lawasan ka di. Ay, un nga rod. Pinagbalin na mo't at tambayan ti kwarto nga abangak. Kompleto nga minti makan. Kan adda pa'y wifi. Masurunak nga rod, friend. Imbis nga agtrabaho tapno makatulong. Ay, narigat lakit di ti maadan iti kabsat nga istambay, friend. Naku nampay, friend. Siyak ti masiksikuran ang makakitkita iti kasjay nga aramidan na. Sige. Sige. Na gusto mat daytan apa nagbuybuyam Romel. Ay, nawaw. Agawam dito maray tanay. Asidigan ti kalaban mo. Hoy, Romel! Ha? Nay, ada ka ba't gayam di tamanang? Gusto daytan apa nagbuybuyam kunak, rabeen. Awan ka di plano nga agawid Saan pa'y analpas ti buy-buyahaag Ay, manang? pangasim Sumapul kakit di ti pagtrabahuam. Tapno saan aday agis istambay ti ubraam. Awan mat nga ron pagtrabahuan. Ado ti mabalin mo apag-applyan no talaga akayat mo. Halawanin. Agawid akong tapno awanan ti ado asaom. Ay apo ka. Say-sayangam ti aldaw kadag ti bambanag nga awan mat kas-askan na. Anyan tulawan ti masakbayam no kastalaang. Huston ti sermon manang. Agawid ak nga runan. Mabiit man laeng, Romel. Apay ka din na lang. Sa dino tinagapwap. Narabian ka man na nagaway. Itayan ni manang Adela. Apay ka di. Ay, nukasta. Nagistambay ka man iti ayan ni manang mo. Mayat ti agistambay jay nanang. Napigsa ti wifi. Kan libre ti makan. Anya! No addaak itayan ni manang. Awan pagparikutak. Tadda amin na masapsapol ko ijay. Ay, nawaw! Agbain ka mo, iti kabsat mo. Anya ko matipagbain na. Kat kabsat kumot da ijay. Mabambanog ni manang mo ngagtrab-trabaho. Idinto asi ka, relax ka laang. Di mo urayan, mao matikabsat mo kan ka, kunak tumanay. Nalpasan tatang. Nay pastor kontinuang tayo. Nasaya at may nukasta. Tapno saan nga iso paya panunutag. Mapanak manan itayan ni manang Adela. Ay nawaw. Ijay manay. Mayat tagistambay ijay tatang. Adal sa trabaho ni manang mau. Di mapan ko alaan ti tolbag ti boarding house na. Anya. Amok ti pagtrab-trabahuan ni manang tatang. Ay una yan ti kasta Romel. Ngala, ang robota kon. Man ano nga min aya no diti balay kalatan. May mayat nga ron ijay. Libre ti wifi ken makan. No kayat mo ti kasta abiyag. Aggagagot ka. Saan ati nagbanukan ti kabsat mo tinamnamaem. Tadumteng to ti aldaw ama umaken ka. Mangantan, friend. Wen, anya ti drinks mo, tayalaan ka. Saanan, friend? Madimot laang no innal daw ti soft drinks. Sa bagay, adda puntong, friend. Ay nawaw. Naading mo samot dahi, jay, friend? Anya ti aramidan na ditoy? Kita ma, paypayapayan na ka. Umay nang samot manin alaan ti tulbog ti boarding house mo. Ay, una yun day tao. Payapaya ma, ibagam nga isuti umasideg. Ay, plano naman siguro ti mapan agistambay ijay. Wen nga rod, friend. Kayat namutin agistambay iti pag-abangam. Buludok man pa ti tolbag mo manang Adela. Apay, anya manan ti aramidam ijay? Di manang mat. Makisignalak laeng. Ay, makapasurun ka talaga. Alamot tin Di ka matanagan ta sa anak mo tadugyot. Hay, saan aday ta ti pakasurunakken ka? Masurunak launay, taday tamoten agis istambay ti ubraem. Please mo tin manang. Ipabulod mo manan ti tolbag mo. Agsagad ak to, sakbay pa manawag, tapno di mo mat ko na. Ay nawaw, di ka mabisin aya, Romel. Saan pa'y nanang? Na, itaban pa'y. Nanganak ikayan ni manang, sakbay ang nagawid ak. Saan absugak pa'y?
Ay, unay kan. Kasta tibiyag akayat mo. Ay, namukla nga sermonan dak. Sana kumapay nagawid. At least itayan ni Manang natal na ti aglawlaw. Manaw atawanan nga istambay ka. Di ka masayangan aya. Apay ko maamasayangan na katagin enjoy ak mo ti iteraramidag. Ay naapaw. Ay, jak amon na talaga. Numabisin kayo, mangan kayo latan. Saan man nasyak ti pagpupudutan nyo? Ay, makamu ka madlangay. Nagrigat ka kasarsarita. Hello, Romel! Oh, nakaawag gamot Manang. Ada ka di masapol mo? Ayan titulbag ko. Aywan, inlamang ko itinangisi ta sapatos mo, Manang. Ay na, naimbag kumamot nusong batam adagos ti awag ko. Pasensyakan, Manang. Kaririing ko lang. Ay unay kan, dandan ni maturugak dito'y ruwar. Sorry nga minan Intun sumaruno, ag-text ka adagos, tapno saanan amasapul nga awagan kapailaang. Romel! Romel! Nay, ada ka mo gayam, adila anak ko. Ni Romel ti gagarak nanang, iso ti kayat ko ang makasarita. Ay nawaw. Hanyat basol jay kabsat mo ay anak ko. Kasanumat nga nanang, nagistambay idi na minsan nga aldaw iti pagababangak. Idi agawidak, inibus na matgaya man ti abastok. Agraman kwarta nga iduldulin ko, kinasayan na. Adnya! Nangibati pa'y iti trabaho. Di namat ko na nga inawan na, tinanganan na. Ay, naglokod da jay tao. Ay na, makapaasar nanang. Kaya't ko apagsasawan day dya tao. Malala, agtugaw ka pa'y anak ko, taurayom jay kabsat mo. Nukasta, awan dito'y balay? Awan, rimwar manay. Ay, jaka mau no sa dino tinagistambayan na. Ay na, talagang aglablabas day dya kapsat ko nanang. Kanyat araramidam ni ti balay, Manang. Imayak, takayat ka makasarita, Romel. May papanitan niya. Asino, tinangibagakin ka nga ibusam ti abasto aginatang ko, Ay, kuha, Manang. Tijak pa'y kayat, kinasayam ti kwarta nga iduldulin ko. Nangibati ka pa'y iti aramidak. Nagdalos ka kumamot sakbay apimanaw ka. Ni Manang mat, nakapigpig sa ti sa una. Maibabay inakmat ano mangnagdagiti lumablabas ti kastang ibagbagam. Nukasta ti aramid mo, di ka mapmapan iti ayan ko. Ay nawaw. Ha! Diyak kayat nga agis tambay ka iti kwartong abangak. Nukayat mo, agabang kamot iti bukod mo a kwarto. Tapno nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Nawatam! Diwan, para day talaapanag nagaduti sa Ay nawaw ka, Manang. Sa dino ti papanan nyo, Tatang? Iti ayan ni Manang mo, Adila. Mapantayo Apay ijay? Ay nawaw, nalipatam ka day nakasangay ni Manang mo ita. Aya, agsagana ka, mapantayo ka na nanang yaw. Nakayulatan, Tatang? Saan ka day akay kayat mo ti mapan itayan ni Manang mau? Idi lang, Tatang. Saan itan? Anya! Saan ka na sumurot ni Romel? Ay, bayam, no di na kayat ti sumuraw. Ada ka di nagkinaawatan nga gabsat? Kasano mo nga may day tarumel, manang gundaway mo amay sa. Anya? Ti panagis istambay na, iti ayan di manang na, ti makagapaw. Tinakawan na kanupay, di manang na. Ay saan lang aday ta? Inibus na pa, iti abastaw ni manang na. Sumot lagay, masana na mapan ijay. Uwin na, tagimura, idi sinirmunan jay kapsat na. Ay nawaw, anya ko matigumuraan na ngay kati sumot nagbidot. Oray asino mo't makaungat no kas jay ti bisita. Amok pa'y ijay putot mo. Adda punto ni manang na, ang mapayadi na maamires, tibidot na. Nagrigat tuma da kasarsarita no daduma, ta nagado arason na. Friend, saan mo tinngam umay ti kabsat mo dito'y boarding house mo? Diyak mo't nakita, idi kasangay mo.
Saan nga imay ngamin nasakit tinakam na kanyak, friend? Anya? Sinirmunak ngamin, idi na minsan, tadyak magustuhan ti inaramid na. Idi kwan, gimurakit din. Ay, bareng makaamiris tulat taa. Bareng friend. Saan mo't lang ang nasayaat, no day talang agis istambay ti ammo ng aramidon, friend. Hay, naku nampay, friend. Husto laeng no, sinirmunam. Iti kasta, kat mailintag ti kilo nga aramid na. Madimot laeng ti agul-uli maklatan, friend. Panagkunam ka day, kung nasaya at ti kastangar, aramidam si ka, Romel. Anya ko mabibiyang ngayon ngay. Ay na, mapanan titawan. Ang maging gaita, awan pa'y nagbaliwang may. Ay narang mo. Adalat tama na. Pangasan, ornosam tibiyag mo. Anyan tulangan ti panunutan dagiti kalugaran tayaw, tunggal makikita dati kastangar, aramidam. Amok tiraramidag. Nakayukid di mo. Awanan na, ang mga no panunutan da, abinaybay anda ka. Oh. Agpanunot ka, tanasa papay, anak ko. Di mo urayan ang maisagmak ka sa kagnakag. Anya nga rudain ti planom ita, Romel. Diyak nga rudan mo talang. Kita am ni manang mau. Agpatakdere ni ti balay na. Wana ta damat urnong na. Nagagat ngamin ngagtrabaho. Sika ngay mag. Kastamlatan nga ingat-ingana. Awan planaw amang pasaya at itibiyag mau. Anya kung mga matiyam mo ka trabaho ngay. Mabalin mo't nga apply ka iti short course no kayat mau. Wano saan, agtisda ka lata, nakaskan manang mau. Kasanumot na dyan datang. Kasaritam ni manang mau, tayo ti makaamaw no may papaniti kasta banag. Ang mga no kagura nakpailang datang. Ipaanas mo lata Sigurado adakkel ti may tulong na dayjayken ka. Anyat ko nam, Romel. Kayat ko ti agenrol iti tesda manang adela. Itaman pay. Nauma ako na agis istambay manang. Kayat kumutan ti trabaho. Sigurado ka kade? Ang mga nuinton madamdama kat agbabawi kanto. Saan manang? Sigurado ako. Kat, anya ngay ti kayat mo nga i-enroll. Panag ko ng manang, anya nga tati may bagay kanyak. Ay kat si kaman kit din, no anya ti kapkap na kam. No anya ti kayat mo nga aramidan. Mabit lang, ta ipakitak dagiti mabalin mo apagpilyan, ading ko. Agyaman manang. Sa bagay, manulang mat nga aldaw ti training. Iso ang masapul alala ingam, tapno maipasamot ti assessment. Kat, kumusta nga'y tilakad mo, ading ko? Positive manang. No kasta, naawat ka iti trabaho nga'y naplaya? Wan manang. Ay kat congrats ading ko, at damot lang ang pagtrabahwam. Ang minimum lang ti sweldok manang. May mayatan day tangam ti agis istambay kalaang. Sa bagay. Manayunan to day ta ading ko. No ita, ano sampay laang, at dan tulat ta. Wan manang. No hindi pa'y kumadim nga kiti pamagbagayaw. Ay na, lipato mon tinapalabas. Tinapatag ita kat naka-Ameriskan. Kan ar-aramidam ti kabaalam tapno mapasaya at mo ti biyag mo, ading ko. Ay, nawaw! Saan nga amin a sermon katapno mapabainan tayo? No maminsan, dagita a sermon ti mangilintag iti kilo nga aramid tayo. Iti kasta kat mapasaya at tayo mat ti biyag tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kanyo
liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaamo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Narabyan ka man, Joyce. Ay, pasensya kan Daniel Lakay. Nag-overtime kami ngamin. Ay nawaw, overtime la ka na yun ay. Gagangay na Trabaho nga ruday jay. Nakababain mo't ano saan ko nga aramidan ti trabaho. Ag-resign ka latan. Sayang mo't no agresign da tao Lakay. Sayang tinarugyak. Atan agpasngay ka. Awan mo tanti oras mo ng trabaho. Ang Tapno may pamaysam mo't ati atensyon mo kada kami iti anak ta. pagpanunutak pa'y anaimbag Lakay. Narigat mo't no agresign na kat pagbabawyak to. Narigatanak nga taan nag-apply ide. Anya ko matipagbabawyam kat addaak mo't ngagtrabaho. Ag-resign ka kit din. Tapno addamot lang agluto ka nagdalos diti balay. Mari Joyce, pudno ka day. Nag-resign ka kanumay. Hay, Maririka. Nag-resign ako. Ay nawaw. Apay ngay Mare. Sayang mo ti trabaho. Isuma ngamin ti kayat nila kay kumare. Nang runa pa'y kat dandani akon agpas ngay. Ala, mabalin mo't nga aglive ka Mare. Ti kayat nila kay ko kat agresign na akmare. No saan kong aramidan ti kayat na, sigurado nga agapa kami. Ay nawaw. Saan mo takasta ni Daniel? Di saan kayo pa'y nagkalaysa? Nakasingsingput mo't iday. Idi laeng mare. Idi nagsikugakon. Rimwar moten ti dagas nga ugali na. Ay, narigat ta talaga ti agpili iti pakiasawaan, Mare. Adalat ta dagiti agin sisingpad. Ngam no agden na kayo, rumwaran ti dagas nga ugali da. Ay, wan nga rod mare. Man-mano ti lalaki akas kanila kay mo. Hangam sayang, Mare. Sayang launay. Saan samot ang nagtrabaho ni Kumarim Joyce bakit? Saanon, Philip Lakay? Ay nawaw. Apay ngay. Ay, nag-resign ka numay. Anya, sayang mo tano nag-resign. Sayang tinarugyan na. Ay, suka no mo nga minti kayat nila kay na. No, di na kano aramidan ti kayat nila kay na. Ay, aga pa da. Oo, nayan ni Pari Daniel. Di na pampanunutan na mayat ti trabaho ni bakit na. Ay, narigat ti agsasaula kay. Mabalin mo't nga aglive ni bakit na no ang pasngay. Ay, santay nga amo No niya ti kapanunutan na, DJ at Daniel. Ada ko, Joyce. Nasayaat mo't ta nasapa ka anagawid Lakay. Mutoy man ti chinelas ko. Nay, kat no asidagla ang matken ka. Ay nawaw. Ada ka nga ro damay baon. Anya? Awanon ti ado asaw. Adoy. Nagyamanak. Oh, mangidasar ka mo ta, niti ka ta. Mabisina kon. O sige, ayaban kanto, inton makaidasara kon. Aday niyog kaw anatang, Diyos anak kaw. Nay, nagadunday tananang? Ay, nawaw. Ninayunak tamo ka sa pulam ti nasustansya amakan. Ay na, agyaman naklaunay nanang. Pasensya ka, no itala ang nakaumayak. Hindi pa'y kumalunay sa plano ti agpasyar ang amaw nga da kay ti trabaho. Hawanan trabahok nanang. Anytime kat mabalin kayo nga umay. Ti trabaho mo iti sintrungay. Awanin ananang. Nag-resign akon. Anya, nag-resign ka, kunam. Wen, isumat nga minti kayat nila kay kunanang. Tapno maipamaysak ka no ti atensyon ko iti pamilyak.
Nang runa kat manuabulan laangan, agpas ngayak matan. Ay, saus, mabalin mat, nag-live ka. Wen ako mananang, sana balay, taadamat kit din ni Daniel. Ti kunana kat iso ti agtrabaho. Ay, sapay la kumaa, matakduran na dayta, anak ko. Oo na yan, Joyce. Ano sam ka di lakay? Saan ang makaturog no kastalaan? Maturog ang latan ni Salas. Sikat ti makaam mo. Kasanumat ngamin, inuras latan ng isang sangit ta anak mo. Madi nga rod tirik nana, di mo maawatan day ta aya. Kasanuak nga raw, nga da trabaho na itong bigat. Tapno awanan ti adu asaom, mapankalatan ijay salas. Ay nawaw, matnag pa lang amin. Makaparurot ti kastoy. Bigbigatan anapudot ti ulom si ka Daniel. Apay ka di aya. Agtal na ka man si ka, Joyce. Kita manapudot ti ulo kita. Di mo mat nga rod ibaga no anya ti makagapo. Sakla ka na yun ang ti mabambanog. Anyat ko nam. Tapno ibagakin ka, nabanluga kon iti katatrabaho. Agrik-reklamo ka kaday ah? Di mo ngamin amot pagdaldala na kita ka. Saan lang asika ti mabambanog Daniel? No awan maitulong mo, nasaysaya at no agulimog kalatan. No agsasao ka, kaslaawan sir-serbik iti imatang mo ah. Nasurok dua atawanan nga agan anusak iti kasta pa nagsasaom kanyak, Daniel. Ano may? Awan maitultulong mo kanya. Nalipatam samet asika tinangibaga nga agrisaynak. Sika tinangipilit nga agikatak iti trabahok. Takunam akabaalam ti agtrabaho. Ngam anya nga ita. Jak maawatan ti kasta nga ugalim, Daniel. Kumusta ka, Mari Joyce? Ay, maistresak nga rod, Mare. Ay, nawaw, apay, ada ka di parikot? Kanayon langan anapudot ti ulo ni Daniel kanyak, Mare. Ala, itian niya ka nung mataga po. Jakman amo, Mare. Uray simple aba naglaang, kasta unay ti unget na. Ala, nalabos mo ti kasta, Mare. Ay, uwan nga ron, Mare. Manumat ti tawan ti anak mi. Ngam aging gaita, awan latamot nagbaliwan na, Mare. Nalipatan na samet nga isu tinangibaga nga agrisaynak iti trabahok idi. Ay, sos, ikamkit di iti pagnakman na, Mare, marmarwam. Ay, panagkunak kat saanan nga epektibo ti kastaken kwa na, Mare. No agsasao kat kaslaawan sirsirbik ken kwa na. Panagkunak kat nasaysaya at no panawak latan. Ay, sika, Mare. Sika, ti makaam mo, iti mapaspasamak, iti uneg, ti pagtaangan nyo. No, anya ti amo mapagsayaatan nyo, iti anak mo, ay isulatan ati aramido, Mare. Adda aklaeng ditoy amang suportaken ka. Itay paya makadlawak pari Daniel. Makadlawitan niya, pari Philip. At dan samet, parikot mo, pare. Masiksikuran nga rod, pare. Masiksikuran itay. Basta, nadagsan ti bakbaklaya kita, pare. Isumad lang ay makanayo na napudot ti ulom, Wa, pare, makaumamat nga minutad tuma. Anyat makauma, pare. Basta, naibaga, sigurado adi nakmat lamawatan. Ay nawaw, kaslasan damot nga agam ammo no kasta, pare. Nagtrabaho na kitin, pare. Di tan pagsaritaan, di may papaniti na iti abanag. No sinaan ni Mari Joyce day a Daniel ay saan akong amas daaw. Ay nawaw, apaya kastamot tanti bagbagam rika bakit. Ay huwan aglablabos mo gayam day a taaw lakay. Ada ka di inaramid na ka ni bakit na? Ay na, pagpupudutan na ka nung nga rod ni bakit na, feeling boss ka no, ije balayda. No agsasao kat kaslawan sir-serbi ni bakit na. Anya? Wen, iso tinangibaga nga agresign di bakit na. Ita, agreklamo ka no. Ay, nagilokon na dya pari Daniel. Agar-aramid nga raw. Kasaritak to man intong bigat.
Aywan alakay. Bagbagaam. No, ipangag na ka. Agam no di na amot mabagbagaan. Ay, bay amlatan lakay. Oh, i-budget mo, Mart. Ay nawaw, umanay ayamot ti 1,000. Kat no naibusan ti bagas, Daniel. Naitalangan, tinabati a kwartak. Anya? Noan niya ti adda, iso ti i-budget mo. Wan kaya, at ito'y tinabati a fried chicken. Isulat tam ti sidan tayo, iti anak na. Iti kasta kat makatipid tayo. Naa, si kapay lang ti adaganas na nga agsa o iti kasta kanya? Siyak ti mabambanog nagtrabaho. Iso di kagbalin a demanding dita. Tapno ibagakken ka, si ka tinang ibagang agrisaynak. Ita, agreklamo ka akasta. Agtal na ka man. No kastoy matla ka nayon, pumanaw kamilangan iti anak ta. Kabaalak ti agtrabaho para iti bagik. Pagan anok ngay takwartam. Ay, unay kayo mutan. Panaknakak akabaalak abyagan ti bagik kan ti anak ko. Nga oray awan ti tulong day di Daniel nanang. Ay, saus. Apay, saan ka di ang maala day tay? Tinasaya, tasaritaan. Ay nawaw, saanan nanang. Naibusan ti pasensyak para kinkwana. Kasano nga ro doon ti anak yaw? Kan pagtrabawam ko ba ka nabayag mo tay nga nag-resign ka? Aga brudak nanang. Anya? Aga brudak tapno makaurnungak. Jak kayat ti agbalin a martir para iti dayja a Daniel. Jak lakit di maanusan ti kasdi a klase ti asawa nanang. Aga-abroad ka gayam. Wen, pudno ti indanon dakin ka. Apay? Mabalin mo't nga urnuson ta ti parikot iti nagbatan ta. Bakit? Ay nawaw, awanan Daniel. Nabayagan a dinadaal mo. Di bakit mo't baliwa ko tikas niyang ugalik. Saan akong nga gisawang iti pagsakit ang tinakam mo. Saanan? Nakapangedeng akon kat saanan nga agbaliw dayta. Kasano nga rudan ti anak ta? Sino ti mga sikasokin ko na? Adamot ni nanang, iso ti pangitalkak iti anak ta. Jak kayat ti agbalin a martir, Daniel. Saan ko nga isugal ti biyag kan masakbayak iti lalaki akasken ka. Nagamrod mat gaya man ni Joyce, paray. Wan, paray? Awan nga roda na, paray. Pinanawan na kan. Desisyon na mat na dyan. Saan ko mat ngayon baon nga agabrod? Nagabrod, kapoy aramid mo. Sana nasaya at ngan anderam ti asawam, pare. No nakatumpong kay ti babae anatured, kan sana martir, talaga panawan na ka. Sa balay ti panawan nitaan, pare. Anya? Adda na ti babae anatutured, kasi ti asawam. Medyo madanagan ak nga rod, pare. Kasano langan, amuna iti abroad. Kasano aklangan. No nagsingsingpet ka lang kuma, saan ka kumangagparikot ita, pare? Ang manyagay, kaya nasakit mat ngamin ti panagsasaw mi ti asawa mi dagdenden na kayo, pay. Imaw-awag ka din ni Diyos kada kayo, nanang? Unmait. Apay ka day? Kumusta ka no, ti kasasaan na di abroad? No kasta nga agsasarita kami ka madlaw ang naragsak mait. Ang mga nada na amu na ichay. Ha? Anyat ko nam, Daniel. Ang mga kunaknot sa bali amang parparagsakin ko na ichay, nanang. Ay nawaw. Tila mapampanunot mo mait. No da kayo ti salbsudag. Okay lang ka day, ang makiasawa man na ni Joyce, iti sa bali. No may papan iti dayta abanag. Ni Joyce, ti agdesisyon. Sana gapaw ta konsentidura nga ina. Gapaw, ta isula ang ti makaamaw, noan yaman, ti nagdalanan na, kabayatan ti panagdindin na yaw. Manang, Masino ako mangay amang ibagay ti rumbang nga ramidon na. Kung saan mo asyak, tinakapadas kadagiti, nagdalanan na. No, kasapulan na pagsaritaan yaw, ti may papaniti day tabanag. Aramidon yaw, anak kaw.
Joyce? Nay, unay kan mare. Kasla naklaat kamat ang nakakita kanya. Dakkel tinagbaliwa, mare. 2 taon mo lang ijay abroad ng... Allah! Kasta talaga mare. Uray mabambannog ka iti trabaho no awan ti asawa asakit iti ulo. Saan ka amalusyang? Undayam, chocolate para ken ka mare. Allah! Agyaman ako na'y amare. Agad, anya ngayon ti plano. Agsubli ka pa ijay abroad. Aywan amare. Agtrabaho ak iti duapay atawan. Allah, kaya't kumuti agabroad, mare. Ang mga no di nakapalubusan ti asawa, mare. Ni Philip pa iti kunam. Sigurado nga manugot day jay, mare. Nangruna pa'y ka para mo lang mo ti pagsayaatan ti pamilya, me. Ay kat pagsaritaan nyo pa'y anaimbag ka nila kay mo, amare. Saan analaka ti agabrod? Nag-aawid ka mo't kaya man. Nagbakasyon laang. Hindi mo mo't imbagbag ang agawid ka gaya mita. Iti anya kumaaga po ngay pakaamok pa'y laang ken kati may papan iti panagawid ko. Gaputa siya ti asawam. Tumal na ka man, Daniel. Ay nawaw, saan kumamot a kasta? Bakit? Ti ko nam siguro kat makontrol na kanya. Ti ko nam kadi kat ipalubos ko abad da kamanan ti kinataok. Saanan, Daniel? Saan akong ngagsubli iti sitwasyon na kasjay? Kasyam na kumamot. Bakit? Idi awan ti trabahok, inparupam nga awan serserbik nga asawa. Nagado ang nagsasakit abalikas mo. Jak ipalubos ang mapasamak maninday ta, Daniel. Bakit? Agbalbaliw ako. Panunutak pa'y anaimbag. Narigat lakid di ti mailawlawan manan. Ay, anya nga raw ti maramidan tayo. No kasta ti desisyon na. Kasanon ti anak minanang. Uray saan kayo ngagdenden na? Mayat latamot ti biyag ti anak yaw. Tidna patag kat saan yaw, abay-bayan ti anak yaw. No magkiasawa ngayon ni Joyce iti sabari. Ay, panagkunak kat awan day tay ti plano na. Nariga mo lang no, pilitom jay tao. Saan kay ngagbali na naragsak no, kasta lang anak ka. Urayom latan no kaanaw, mapagawan na ka. Nanang, Awan, sir-serbi ti kumplito a pamilya, no awan, ti respeto yaw, iti tunggal maysa. Tilang anak yaw, ti kaasay. Nay, ulitok manay na. Urayam, no kaanaw ang mapagawan na ka ti asawam. huwan nanang. Pagadalam dayta, taintun sumarunaw, di ka aglablabas. Ay, nawaw! Respetuam ti asawam tapno agtalinaed ti ragsak ti pamilyayo. No nabannog ka, aginanaka. Di ka agdarasudos. Di ka mangisawang iti makapasair a balikas. Tapno maliklikan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! O sige, awagan naktulat no saan ka busy, Wan.
Agan-anad ka akanayon dita. Bye! Ay da, naggana no kastoy akanayon. Kasla balasang akmanan iti panagriknak. Anyat ko na yun, nanang. Nay, nagawid ka maggaya min Aileen anak ko. Itay pa, nanang. Asino di kinasarita yung iti cellphone nyo? Ay kwa? Ni uncle mo day jay. Asino nga uncle ko? Ni uncle mo nga day jay abroad imawag kanyak. Kasla agul-ulbud kayo, mat nanang. Ay nawaw, saan apay ko mga agulbudak ngay. Amangan mat Ay, no. unaan kan. Kamali ti pampanunutan maipapan kanyak. Apay nga rod defensive kayo. Wen atawang mudakes nga aramidak. Amok asabali man nga minan ti pampanunutam dita. Lodanak man mariis ka. Ay nawaw. Kanayon mo ngagpalod ka, Marisimang. Asinaw ti katetex mo, ay. Ay kwa, si Kaki Dimoy. Awan, agpaludak laeng. Di ka naglibak, Maray. Idi pa'y napalabas abulan amadlaw ka, Maray. Sige, ibagak keng ka, ngam sikrito talaeng Anyat ibagam aya, Maray. Busy ak iti boyfriend ko, Maray. Aday ubing aboy print kaw. Ibaga kong tap na among. Anya? Naabok iti Facebook, Maray. Taga anumay? Saan tayo akalugaran? Taga Manila kanumay. Ay unay kan, Maray. Amangan mo nululukon na kalaang. Saan ba siguro, Maray? Nay, kitaam amaray. Ado tinangag ko drama may papan iti kakastabanag. Love is scam kunada, Maray. Love is scam nga ibagbagap, Maray. Saan nga scammer ni Roberto, anya? Kumusta ka matan dita Manila, Roberto? Agparikutak nga ron si Mang. Ay nawaw, apay may? Ada ka di parikot mau? Anda nga ron. Anya ti parikot mo aya. Ibagam tadumngegak. Ken amangan no matulungan ka. Awanan ti pagtrabahoak. Kasano nga awanan? Nabangkrap nga ron. Awanan ti gatang ko iti karag dito. Kasano akpaya dita? Ay, kaasi ka maggayam ano kasta? Wan nga ron. Awanan nagpangalagi ti kanag. Amangan no adda extra kwartam dita. Pabulutan na kumapay. Manuti ka sa pulam aya. Sika ano manuti may pabulod mo kanyak. Kasano ang maipawit ko kang kangay? Isend mo latan iti Gcash Jak mo amo no anya day ta Gcash. Agpatulong ka karag iti amam. Talaga nga minagipit na tao ita. Bayan agtumot lang. Sige, urayam nga raw ta ipasin ko. Kaasi ka moy. Busy ka day, Aileen anak ko. Saan mo tunay, nanang? Apay ka di? Adala ko masalod-sudag kang ka. Ay nawaw, ibagayo latan no anya day ta, nanang. Kaano nga ta nga agpawit ni manong mo adines? Ay, day tatijak ka mo, nanang. I-message mo man anak ko? Ay nawaw, mabalin mo't nga i-text yun ni Manong. Si kalatan sigurado asalud-sudan naman no pangusarak iti kwarta. Pangusaran nyo ngamin iti kwarta, aya. May saka, Mike. Basta ka sa pulak ti kwarta ita. Hello, Manong. Adda ka din ni nanang dita? Awan pa'y, di pa'y mo't nagawid, Manong. Ay nawaw. Sa dino tinapanan na. Adda iti ayan ti kumari na. Salsalud-sudin na nga rod, no kaano-kano ang makapawit ka iti kwarta. Inton bigat pa ilang ating ko. Pasensya ka yon. Naladaw tatangamin ng usarak iti kwartag. Okay lang, Manong. Saan kami matkit di nga agbisbisin kininanang tadamat sweldok agastusan me. Si kanti makamo amang ipalawag ka ni nanang ading. Kapilitan, Manong. Di namot ngamin kayat ti agtext ken ka. Masapul ka no asya. Adto yun ti kwartayo nga impawit ni Manong, nanang. Ay, agyaman anak ko. Kitaan nyo mat ngamin, Saan atila pangigas-gastusan nyo, tapno saan asayang ti kwarta. Amuyo mat anarigat ti trabaho ni Manong ije abroad. Wait, amok data.
Saan ang masapul nga ibagam? Palagi plaeng, nanang. Ditakan, tadapay papanak. Ay nawaw, sa dino mangit, nanang. Iti ayan ti kumarik Ijayak manan nga agtambay. Mayat ijay ta prisko ti angin. Anya? Nay, sa dino tinagapwa marisimang. Iti istor da biren ngam awang magayam tao ijay. Kasar ka no ti kaanakan na itamaray. Isu mo ilagayam ang nakarikap ti istor da. Anya ti masapul mo kenkwana, aya? Agpaji kasak kumangam awan damay. Amangan kunak no ada jikas mo di tamaray. Agpakas inak kumataisin ko ti kwarta abulbulo ni Roberto. Ay nawaw, pangaasim amaray, di ka agpalukaw. Agpaloko man nga ibagbaga maray. Kasamay. Apay nga rod nga ikam iti kwarta day di Roberto. Sukatan ng tumulaang maray. Ay namaray, awan lat amok dita. Di kag dengdengag iti drama aya. Adaw dagiti babakit amabikbiktima iti love scam. Iso nga aganad ka maray. Relax ka lang ka di maray. Saan dak alukwan ni Roberto niya? Sa bali ni Roberto. Nalaman nga raw maray. Ibagam kun kuan na tagawid dito'y lugar tayaw. No talaga nga ay ayaten na ka. Narigat ti mabiktima iti love scam maray. Mga no pagbabawyam to dayta. At tuyen ti gatgatangam amantika ay lay nakaw. Agyaman naklaw na nana. Ay, addaman gayam kayat ko asaludsuden nana. Anya dayta nakaw. Amuyo ka din no asino ti katetex ni nanang? Ha? Kanayon ngamin ati cellphone na ti dumdumugan na. Saan laang adayta? Nalakapay ama ibus ti kwartang ipawpawit ni Manong Dennis para kan kuana. Ay kuana kaong. No adda amuyo nana, ibagayo kumakada kami. Di mi kayat ama isagmak ni nanang ni. Mala, ibagak ti amaw. Ngam di mo ibagbaga asyak tinangidanon kan ka, Una na, secret na naang. Nainlab ni nanang yaw iso akas tiyay. Adda ubing a boyfriend na, kat iso tik ikan na iti kwarta. Anya? Adda ka magaya man, Aileen anak ko. Muto yung tamantika tamangigisaak itinatang. Agpudno kayo man kanyak nanang. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan. Adda kanumot ubing a boyfriend nyo. Nay, asino mo tinakadamagam iti kasta? Basta, adda nang ibaga kanyak. Isu ka di ti makagapon no apay analaka ama ibus ti kwarta nga ipawpawit ni Manong Dennis kada kayo? Ay, kwa. Pangaasi yung ananang, di kay agpaluko. Di yu sayangan ti kwarta nagbanugan ni Manong. Ay ayatek ni Roberto. Manu atawan meten abaluak. Dakas ka di ayan o agayatak manan. Saan adakas? Ngampilin nyo kumamot at ilalaki apudno amang ipatpatag kada kayo. Nupudno man nga ay ayatin na kayo ti boyfriend yung ibagbagayo. Alaman nga rod, ibagayo, taagawid dito'y balay. Traidor ka magmaris ka? Nay, asino ti traidor maray. Siga! Ay nawaw, di ka maawatan maray. Amaw kasi ka nagpulong iti anak ko kay. Nay, di kag pabaso lakas taa. Sika lang matinang ibagak iti sikrito. Awanan sa balay. Sika lang. Isong amuklatan asika tinang idanon ka ni Aileen. Anya? Manipon ita. Prinsip ubertan. Kagurgura kalaunay iska. Agyaman nak tainawagan ng Manong Dennis. Apay nga dayatin ko, Adda na patid nga ibagakan ka. May papankin ni nanang. makapadanag kamay. Adda boyfriend ni nanang Manong. Anya, boyfriend ko na. Wun, ubing kano. Ipawpawitan na pa'y iti kwarta. Asino mo't na lalaki? Ay, day tatijak among. Binagaak ni nanang. No talaga mo't lang nga ay ayatan day a boyfriend na. Agawid dito'y balay. Ngamawan mo't nga agpakita, aging gaita. Kasaritak man ni nanang? Awan dito'y balay Manong. Rimwar manen. Kontrolam latan ti itad mo nga allowance na. Tapno awan maitad na akwarta iti boyfriend na kuno Manong. Magbagam ni nanang dita
Abangan mo't ni scammer na ita lalaki. Wan manong, inaldaw mo't ket di apalpalagi pak. Ngam no daduma, sumungbat. Ay ayaten da ka nung titunggal maysa. Pasensya kan, Roberto. Kasano nga rudan na ita? Awan pa'y maipawit ko a kwarta keng ka. Ikat ipamuspo sama. Nagkariga kanyak sa ita, di maramidan. Awan nga rudan. Saan mutan amang ipawit ti anak ko nga OFW? Nya ka na ya. Lumasapol nga umutang ka pala, ang aramidam. Gumura da nga rud kanyak. Ay ayaten na kariwan, no? Mala, mabitla ang tagdiskitarak tapno awanan ti adu asaong. Awanan maipawit ko. Dakkelan ti utang ko dito eh. Katsika, di mo pa'y binayadan dagiti binulod mo a kwarta kanyak. Agwin naswas talatan. Nay, apay ngay akas tamad ti bagbagam. Kasano ngay dagiti utang mo kanyak. Sardengan na kon, nawatam. Di ka makaawat mat. No umutang akmanain, awanan mailumlumak mat iti utang. Bayadan pa'y nga umuna dagiti inut-utang mo a kwarta. Roberto! Roberto! Awanan, inidip na matang ti cellphone na. Ay, kasano pa yan ang makabayad ak iti utang ko no kastoy laeng. Pudno ka di nanang, imutang kayo kin ni Suset. Ha? Naranaak ijay paradaan itay. Nangus-usaran nyo iti kwarta nga inutang nyo kankwana. Kat saan kayo mat nga agas-gastos dito'y balay. Ay, kwa nga bin anak ko. Di yu ibagang nga imutang kayo para iti boyfriend nyo nga ubeng. Nailaw anak ko. Nagkarimo nga min kanyak abayadan na. Patpat dyan nyo mat. Iti kasta nga edad nyo, kat agpalpaluko kayo iti ubeng. Saan ko nga gagara, anak ko? Nagayatak laang may kamali ka di ayat ti agayat. Kamali ano pa kaisagmakam. Ay nananang, agpanunot kayo kumaan na imbag. Kunaklakit din no imbreak yu day ja Roberto. Saan mo't kayam? Ala, itay yu ti number na, tasyak ti makisarita ken kuana. Awanin manong, naurnungan ti utang ni nanang dito eh. Kasano na orno nga din ko? Taimot utang para iti boyfriend na kuno. Impadas ko nga inawagan, ngam saan matan ama kontak ti loko. Anya? Diyak mo no anya ti aday ti kapanunutan ni nanang. Ayan yan ninanang. Agar arami di ti pagparikutan na. Ay naku nampay manong. Manuaya ti utang na dita. Medyo dakkel matan Isend ko ti lisnaan kan katapno makitam. Oo na yun ninanang. Kaslasan ngagpampanunot. Ti amok kat awandan iti dayja a Roberto. Tagayam inlimod ni nanang. Anya nga ita. Danda ni mailumlum iti utang gapu iti kalukwan na. Anyat masapul mo maray. Kunak man no kagurgura na. Pasensya kan kadagiti dakas ana isaw-sawang ko keng ka, mariis ka. Husto kayaw. Darigat ti agtalag iti sabali a tao. Nangruna no sa antay nga amamaw. Wanmat nga main maray. Oray to pay dagiti am-am mo tayaw. Kat saan ang mapagtalkan no daduma. Awanan maray. Naurnungan ti utang ko. Impasubo nakday di a Roberto. Siyak mo't utu-utuak. Anya ngay ita. Siyak mo laang ti agparikaut. Dayta, ti bagbagaken ka idi maray. Adumot tinangag tayo a drama may papan kadagita a love scam. Kamno apay an na-scam ka pay lang. Wanda ata yung paggarup ko anapudno ni Roberto kanyak paray. Masapol pay lang ang mapasamaken ka sakbay nga agnakam ka. Angam kasta talaga. No daduma kat narigat ngamin ti mamate no saan pay anapadasan. Pasensya kan, Dennis, anak ko. Kasano nga ruda na makabayad kayo iti utang iyo?
Awan mo't nga rod kwartayo. Jak amaw anak ko. Imbes nga igatang yu ti masapsapul yu ti kwarta nga itit ko. Saanan ta pagbayad yu lakad nga rod iti utang yaw. Day nga raw ti bidot ko anak ko. Luapay nga min na nagtalik kayo adagos. Kat saan nyo pa'y mo't na nakikita di tao. Kaya't kulaang may't amarik na ti kunada nga ayat. Mano atawanan abaluak. Una, ngampilyan nyo kuma di katawunan nyo. Kan lumabalin, di kumaamam mo tayo. Kas kumakan Tata Norman. Anya, Nasingpot mo't ni Tata Norman kay. Kan at least makasigurado tayo. Asan ni scammer tayo jay. dinakman angawan si ka, Dines. Nalpasan, fully paid amin ang dagiti utang yun, nanang. Ay, agyaman naklaunay, Aileen. Di yun ulitan ti kasding inaramid nyo. Ginurayo pa'y ni nanais ka, idi impulong na kayo. Jak ni damdama alukwanak day di a Roberto anak ko. Pag nakman nyo day nanang, saan nagaputa nag-I love you kada kayo, kat patsin nyo matun. Adu dagiti manang guntaway at tao ita. Iso apang nga asiyo tadi kay agpaluko. Wain anak ko. No kayat yu ti makiasawa manen, ni Tata Norman Latan. Apay nga umadayo kayo pa'y lang amin. Agpada kayo mat kan manong baw. Ay nananang, secured kayo kan Tata Norman. Nalawat ti dagaday jay abaak. Sanan, abangan no panunutin na at idagana ti kayat ka. Ala, adda kada kayo day tananang. Ang pang-asiyo laang tadi kay agpaluko manan. Ay, nawaw! Di ka agtalak iti tao asaan mo nga amam mo, nang runa pa'y no kwarta ti saritaan. Ngamin, itapanawan, adu dagiti tao amanang gundaway. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.